Zaposleni u javnom preduzeću Toplifikacija i pored visokih i povremeno pravih tropskih temperatura užurbano rade na završavanju toplifikacione mreže, a u planu je i početak radova na novim radovima i proširenju postojeće mreže u našem gradu. U punom intenzitetu su radovi, ono što smo još ranije započeli, znači brdo, praktično lokacije na brdu su pri kraju, brdo 3 dole, takozvana, tako to su naše interne oznake, već pred samim završetkom, znači negde oko 90% možda da kažemo da je radova okončano, prestoje još neki završni radovi, znači oko zapenjavanja, zatim zatrpavanja cevi, znači građevinskih radova, završnih građevinskih radova, nešto manje, još jedna linija je ostala na brdu 3 gore, tako da možda smatramo da je negde stepen dovršenosti oko 80%, a brdo 2 dole je u nekom stepenu dovršenosti od 70%. Znači sve se to polako sad privodi kraju. Mi smo ovih dana započeli i radove na brdu 2 gore, znači završene su javne nabavke što se tiče i te lokacije, ona je inače nešto, i za nju su nešto i kasnije odobrena sredstva, znači pratimo malo i po tom redosledu prioritete. I krenuli su građevinski radovi na lokaciji Prilepska, to je od vrtića Neven, da malo bliže objasnim, to je jedna manja lokacija, a isto tako i na lokaciji Vasa Pelagić, znači puna aktivnost i naravno nećemo na tome da završimo, posle toga sledi nastavak radova, odnosno početak radova, bolje reći, i na drugim lokacijama kao što su Jugovićeva 4, znači druga faza, zatim Moravska Primar, takođe na velika lokacija, vrednost je oko 30 miliona dinara, i naravno Nevesinjska, koja je takođe jedna značajnija lokacija sa blizu 32 miliona investicije. Deo korisnika toplovodne mreže je priključen u naselju Klenovnik i pored problema kojih ima direktor Blagojevice nada da će svi korisnici biti priključeni do početka grejne sezone na toplovodnu mrežu. Klenovnik je ona poznata priča, znači da smo imali problema sa javnom nabavkom, odnosno sa javnim nabavkama. Desilo se da ipak, znači posle razmatranja Komisije za zaštitu prava ponuđača, da je komisija koja je radila, znači nabavku u Klenovniku, bila u pravu, da oba ponuđača koja su podnela zahtev za zaštitu prava ponuđača nisu bili u pravu i da zbog toga mora da se ponovi ta javna nabavka. Najgore je to što se radi o onom većim iznosu, a to je stvari nabavka cevi. I tako da sada se radi užurbano na tome da se taj rok što više skrati, koliko god je moguće, su brze procedura, i obzirom na to da se radilo se na javnim nabavkama za građevinske i mašinske radove paralelno, znači nismo čekali odluku komisije za žalbe i nadamo se da ćemo uhvatiti ovu sezonu da privedemo kraju Klenovnik. To je ono što smo morali da objašnjavamo u principu, to nije bila samo obaveza toplifikacije, naši su ljudi učestvovali, da podsjetim, znači gledalce da su naši ljudi učestvovali, znači, u radu komisije koja je bila mešovita i koja je, kao što smo se i uverili, znači, i radila pravilno. Međutim, to je teško neki put objasniti meštanima koji su ispoljili dosta nervoze. Razumljivo je to, naravno, zato što i oni žele da dobiju grejanje do početka nove grejne sezone. I zato, kažem, nastavit ćemo maksimalno, znači, da se angažujemo svi koji učestvujemo u tom poslu, da se Klenovnik, znači, priključi do početka nove grejne sezone ili bar, da kažem, početkom nove grejne sezone, ali u svakom slučaju u toku ove godine da to bude završeno. Nadamo se da će na vreme ići na ruku, kao što se nadamo i za ove lokacije koje će kasnije biti započete i u Požarevcu. Iako je doba godišnjih odmora i letnjih temperatura, plaćanje je u toku sa manjim ili većim zastojem. Naplata ide solidno, mislim, uslovno rečeno solidno, znači problemi uvijek postoje, ali ovih dana smo primetili da je naplata malo bolja nego inače, što se tiče građana, naravno ima fizička lica, ali u svakom slučaju može da bude mnogo bolja. Znači ovo što sam rekao odnosi se samo na neki prosek, znači u odnosu na neko prosečno stanje koje nije baš sjajno, ali to je neka neminovnost koja se suočavaju sva javna preduzeća, vreme je tako, znači situacija je teška i mi nastojimo da olakšamo našim građanima što je moguće više, da ispoštuju svoje obaveze, ali naravno zakon nas obavezuju da takođe moramo i da preduzimamo određene mere prema onima koji izbjegavaju ili nisu u mogućnosti iz nekih drugih razloga da plate. Kako smo čuli od direktora javnog preduzeća, toplifikacija, radovi na priključenju novih korisnika su u toku i nadamo se da će svi biti priključeni do početka nove grejne sezone koja počinje u oktobru mesecu.